Verovali ili ne, Deda Mraz ipak postoji. I to ne jedan, već mnogo njih. A legenda o ovom simpatičnom čikici u crvenom odelu, duge bele brade, kaže da svako dete na svetu ima svog Deda Mraza, koji svake godine u decembru kreće na dug put kako bi stigao na vreme da obraduje mališane. Da li je put trajao dugo do Plandišta? Ceo dan. Ceo dan, jutros od 9 sati, boga mi, nije bilo lako. Ove godine, po prvi put, čak 30 Deda Mrazeva je obišlo našu opštinu. Podeljeno je oko 1000 paketića. To su uglavnom slatkiši. Zahvaljujući sponzorima, kao što su sami rekli, ove godine je čak omogućen i najbolji vatromet koji je viđen u Plandištu. Ja mislim da je uspelo, da su svi zadovoljni i srećni. I jedna poruka za svu decu. Jedna poruka da budu dobri, da slušaju mame i tate, da budu srećni, veseli, nasmejani. Želim svima srećnu novu godinu i božićne praznike. Verovanje u Deda Mraza podstiče razvoj dečije mašte. Deda Mraz inspiriše dete na jasno izražavanje želja. Deda Mraz je oličenje dobrote, radosti i poštenja. Deca zbog njega pišu pisma i budu dobra tokom čitave godine. Za razliku od dece, odrasli su već odavno prerasli verovanje u Deda Mraza. Ali to ne znači da nemaju spisak poklona koji bi ih obradovao čak i ako ih ne nađu ispod jelke, već na licima najmlađih, a to je svakako dečiji osmeh. Opustite one pitalozi, nemoj da se ne